hak panikong do ngarap kajing sukya kemersim namar kini ki kijingja ngakuan pen mau ya gitu kilai teli ki kenhun kapaningkong ni kenhun kaba pelong ya ki banja kaba a ni kenhun kaba ki pet kai ya kijingja kaba lai ni kenhun kimtip ke kaba laja ngan keli dia bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano kaba mangi ngiha langi ha pa kenhun kaba nikong kaba pelong ki banja nangi ha pa kenhun kaba ar kaba ngi petkai ki jingja nangi ha pa kenhun kaba lai kaba ngimtip ke kaba laja mangit scam bagi pai ba jong constituency kaba ngami khmat lembaga 17 North Chlong constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bar kaba ar ka 19 Jiao constituency Jiao 19 Jiao constituency ngalong ki por balik bangla sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasu baka penrem yang asimat nomor kadon ke jingong baka jing sngap kadai ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang sektin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ke bangin kren bar kapor ke bangin sngap tengah sengo ban pen ken mau ka khlemat ka bangarung ban penyesno na dia siya kaseng VPP ngong baka no jing sengo tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party ngana perkhat baka ka voice of the people party ndai halor kini ki jing ja paro nganut panong bar nganut pan pecisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya ke jing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban pen sothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdoni ni don bit thik ka jing thmu jingi kalong bakhoi ka baba ka bangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen kladur ya kari barga jaj pen riu jungi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bat chu bakham ba shu pai ba bi ngada ba chi sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau ki rurang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengai kendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat ki wan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang kuat pen pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon ki bong ba ngin let no ska UDP ngin let no kongres ngin no tap bot shu lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingker clear ngihap baruan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau baka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adap ong yiki baka ka ba pipirai nganong la ban menjur barke ka ba persya apo ngan persya sabar namar nga sngou le dia ada ngamle kumta nga sngou pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before that ureu khau put wala biap bon sien shoban mat ya kejingya pasisha nan pen ken mau haki por ki snem rolit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini ki jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubreu bu yaisha ban ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita je kun nomor ngaken mau be ya ki pai ba
bala jit nga klem pen kitram ki ba jit nga om nang ta ki man toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thon ki ba chabar constituency ba don ka vote ki ba don ka jing it ka jing it ka jing shania ba ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habang atia nga dem don jaka ka kentin kawan na shendet ka boong mame lada metip yu jing shisha bat met ngap yu jing shisha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngo bang adiban wan shapi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan ba thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong ya pi bakini ki parlok ru umday bangin mi no na upra ngino mi no upra namar upra ngingit umday ujong no upra uday jong ki pai pa stang de ki pai ba ki be ngi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da ko mai pat ngako an pun pau pi ya kani na ma su pia pra kaman siam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya le ka constitution henry nga ong yaki ngam sim persya yaki ki candidate ka ba pi jit wala dangim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jet ka jong pi ha ka jing decide ka jong pi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ka jong pi ban pen bah pa ka jat pen rio henry i dr bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da ka bor ngadon hang ne ba nga kren mata ka ba pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persyai nreng ladon ke perkhat atau por next day ka bay Dr. Barskem da bobrong ila kren pop media perstu baklai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down na ka jinglong member jongka state election committee lani panma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong ka ban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pa the constitution correct ngako ban kren da ka basai piong bawa del bot ukham puli constitution uya light na constitution lada dong kam ki jing penong kam jing dong kam pen bah la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam no kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyu snem ngako ban kren pi dak basai badai mo pi bo pen Kenya constitution ya ka iga basut ya pi ya ka iga bo pen biang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di ko bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngako ban pen pau lembaka article 5 rules 3 sub rule 3 kaneka kren shai ha ka widai kumno ban ha ka widai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaka circle nani de ban pha lembaka constituency ngina de bande la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong ka constituency committee ngala recommend ruma but ki jing recommend jong ka long basai. Mga ak jing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki baken sa item bat ki badai tam lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party 4 juta ko bawa ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli jong ba ka ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pai ba ndai ngakuat pen pau tang ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ke engagement ban kiwei
nri ya ka wedding nani ka je tho pat sekiwi kata ka bamla pan priang ka jatang hapo VPP Correct. hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA wala bastat ujop tang arsian u persamaan warna brio na po pentor sa po mohar o na po pentor sa po jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persamaan warna pat na po mau prem sa po mohar pentor kandi ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong ki por balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bokot ya kania kejing piar jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bampen pau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pine ngabakla manga pai ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan ledi de ban pen remeki ndai tamban bet yodo sembai jong kejing pen sutu sapi ki pai ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hani hadim ki pai ini ke video kin sedang man perkhat kin numla ban sulit cakabat tap election nak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson bat pen sa simpat ya karai nomor karai ko pisim pen hapan kenok ma pi la dia ngem dan ni ban kan thoi ke parti nomor lapan khai ke parti lembaga mayan belai lembaga por kaya jong belai nginum la ban kai nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka parti ka sur ka parti jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi pat nur ban be yangi napo ka parti ngenai kawi ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ru namar ka jingja juga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha ang pau umday mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banit hu ikamiying day mapi bam siyam la burom yung ako memali ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngaloong hakas ngis potrik bat chua na markarsan tarik ngan khot ya ka meeting jong constituency committee bat hane ka singira da kirai ka boyong ni kirai ka bali ngan karshan bet ngan pen scam bet naman ngam don favoritism po ka jingim ka jonga ngadon bitang ka nong rim Henry ke ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pan pau nakaliang jong i jong pi ngatrai pen pidiang baka ngimong ipi bapen panma pe ni kicing bakla ngi skwa ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang ipenbi long slur ni dang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang ap community ya ke jesu bar ke jaya pa ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pediang kini ki karam kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai ta assurance bat ngi le hak ta kalenti ngko pat kan mau ban pen pau kindiat kai ko baca dawo boromi pi pat ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tambah ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong baro ki badon bad hakmat jong pi pai ba lemba ka media bala ka long sha kumta bakam mundon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam deka favoritism marsin Batskem but marsin declare
Hadu kamai la chui kiwei. La contradict daladi ladi kum presiden barang ba juong. Baki bon ba kiba pan tiket no pra. Belai jayu pon nong krem tang wei pat upan. Hatu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget waktien ko ong. Baka jing sisya kan penmong. Bar kanum dei taman penmong. Kan plat lun. Ngala jadi kalenti taman penmong. Ngam simla keren jing sya penmong. Ai tai ba mong kin mong. Nrei tang ko wei kalong ka jing sisya nga. Kalong tang ka jing sisya kan plat lun. Jayu how kawede MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend ila dia nrei em nga keren ki jing siya nga ken mau ki por bang ada declare la dia bangan rung siya ka sengpra la bus borok koi kari kasi jantia ndai dang laong pat lanu pen pudiang yang pen welcome yang pen receive yang siya po ka sengpra nrei ka ba so thamula ka mang so baki ong pihak pan resign chua namar baka party kalong kabok khoi nga I always believe in letter and spirit mnai takaktien ngam sutra bercu preach nga stunat uban practice ten mart kadau jayu yang shopan rung kiong hap resign tengah la resign namang ngaburo me party nga res ye jigim chunga hapreng maile barki ki babun ba kita ki high rank person mnai taki high rank person ki kropati ngares ya dia rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya pangadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na pergi MDC ublalit na ko party su party bad uklam resign tanah ke party tanah ke party uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bot nongrum bad UMDC jong not chlong ngako mengu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalendet ngaku pantip atau kani gadai kata kanong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganom ailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba bangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngemting ngemrit ban keren ya ka jing sisa ngaku apan pau ban pensai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nongrum ipen klumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublay ubatip iki e baro lada kalong siya kumta mapikom kipat ba pan ya ka application joylok jonga berada ban tap spok state election committee hangta tekan nomla syu bangan ri ngamla syu ban thok ngamla thu syu ban jeler hakmat jong kipat ba tiga kuar ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election nga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia ma kuat pen power ko basai nomor tekadau nganomi no pra kumangalong bangan rung sa party kabanganum kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya kakam jong ba adal bot nongrum en saya keren indradap ke MDC balai piti yang keren menta balai film don por wa nomri tengen nak jibam don por kabakam koridor menta kade ki keren dia sup bangila balai cupat ba da kowe kasur kowe ke jemut bat kowe karai kejingkeli menta kalong kumni kene ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam yang nam tak aja mentoy jong no re jong no ngano maila ngam dei urang ru politics menen ngadon khat nyu snam haka politics haka feel of politics ada ngakhen ru barung politics la arpo snam la arpsan snam henrei ngasongo yu pai ba ngadon ki jingit ke baskem bo pai ba unum sha penstu bakla pai ba namar ngi ku aplat bapi penum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdol ke jing shun ngamdol ke jing isi ngirang kemilenti banga jukran berbor hamana kirinsan election bangil scam menta ni song shnai menta amdi bangi tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget yaw nong elam uban long nong elam jong ka chat benriu ka pateng ka panangwan ti henrei ngoi pitang ni kowe bansai pat ba
Nganong keren siya kipat ba na mga adap kular na mar kipen tut kipen mong kipen kinyobeng yo pai ba blajit yang kum MDC men syapa kum MLA menta na ka baki yailat don ayu sendet blai hap da yailat kadon ke ka ba hadu kan no kata ka ba pelong ya pipi hap ban yailat na kum MLA tang ban ya keren tang ban selok ru nampat ju elam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika saindur jauh blai kamta mo pagitip ini ka voice of the people kadika sur jauh pai ba ka bamudru kadika sur jauh blai namar kadau haswan penkut aku an kan mau hani ki kindiat singi le ko mo ong ha basdang juli ka video ngapan kan mau ba ngalada rai kut bangan samjar le ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodonang ni ka por But kamtam, yani ka constituency artali ka bang mikmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency. But menta kumu MLA 17 North Chlong constituency. Kibaya kata lang berkini ki artali constituency mokhar pentor, but ka Jiao mo prem. Unum don balak manunuman perskap. Ndai ko mangala keren ru ha ka way na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar shlong. Ngala keren bapai ba. Ha ka bede ni ka MDC, kamtam ni ki artali constituency ngan sakren. Jadi mata tau, kamtam yang ala pensong dor, hari ni kendiat singi, haka bedai bat ki clippings, kabla peni lemba ki YouTube repair. Kabedai ka 2 years ago, Arsenal belalit no, ki penkala pat syaka 2 hours ago, nani 2 days ago. Jadi halor takanong rim, kapan kelumari upai ba, barki ngai po comments baki ong, badal buat pidi kun cerang kami, pila keluar banyak suk, pila keluar banyak donlang. Hendrai pai ba ngam kwa ba manu banyalam bakla ya pi pai ba lani mangaru dan asap jaru kalong bay dan patan ba kata jelam bakla dia mat kadau ngong bakini kidei ki bamdei sisa ginang don hapreng kejing sateng ban penbe ite kerum karam hendrai ka bol menta ka decision karai kadai hak parti balor tu hendrai nakaliang jungi ni sudai bangin one part semba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya kijing sanga ko amper kan mauru ya ke ga bayong ba strong haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadin bada ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi ng pau ya gino ki candidate nagani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka Jiao mo prem ngamdan kalau ka jing persya yete candidate hendai nga ko ang pengkren nagabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy ki le da kumboy di bar kada ngas ko atong persya kinda de kami nagasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway bat ka mukhar pentor kajing keli mata haba piyai na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong pi obri ka Jiao ban mo prem piyai na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga ko memali bat pen scam ni kata ndek ba suling ngo pat na po ka Jiao ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa posted klamya lemba constituency kat ba constitution kong bari banyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, ngingladap ban padap kamram. Kabasulingo pat balay pia lendat pat klam da pentip constituency. Kam ta bangadon mengaku representative. Te kawan kajing bakla pat sa liang ji basrong. Lapan menapat na po mokhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post Klam da yai lembak constituency committee ngakren kani ban syai lam ki para member baro. Jong 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne persya jong party kamtam mari ka por ka baki pai ba but ndai pen kre election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de mat kadau ngayang persya tengah ko pen pau bo pai ba nuk sai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny hanu ladep ka scrutiny Bafi apply arteli ke tiket. Bila man apply, bro, life tuli.
ki constituency ka constitution ka sya le tamba penyo apat tangkawe ka constituency nimdal jikang ni kata le ka basulingo apat kalong balay pihaban ya dandan balay haban buri kani ngamong bagadi ka policy jong ka party kani nga kren shy bit bagadi ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabadai ka jinge salah seledet nang aku memeli jong constituency 17 not tengah kuat pensai ita aku aruban keren ya kawai ka banta habang keren ya ni kijing syai habang keren ya ni ka banta ban ai kijing syai su pai pa ban keren ni kijing sisa kumangal ong yepi nila penlong ila dia ku musembai ubarayak mut nila kendu ila dia kamut larang ada bandu ya tiket naga party lani lakadai bo pai ba unum monshu lani sani asu ya nga hakipor kisi barangwan compare nrei ke jing shisha kanongrin kadai banian barkadi banong ke baskem dia mat kada ngakuat pen pawi pi banganum compromise ya kiki ibaro tanah kadau jong tiket tanah kadau jong kata ka position ke jong abanong UMLE lani menta ani kipor ki bansawan bar ka bakut ngakuat pen kenmau tangan ni kuwi wala pring ni ke per jembut yanga klem kha bangan shet kala ban ngamju mjudoni ru ban hikai nakayeng kasam ban shet kala henry kalong tang di kuwi mga bat kayeng kasam ngenai ke jingkersan bapura yo pra nakani ka constituency hani ke MDC hani ka bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar kamon kadai habi simet namar kadau nga ong ye pi tang di kuwi kum ukupa jo ka constituency pirang don kapor duai puson bat bishar bat hakbakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabang kuwa ban kentui pai ba namar nakalian jonga kum mga penpa banganum kuwa ban sim banta ban di constituency o bat kani ka MDC kum mga penpa po ka CC kum mga penpa po ka media ki por balet namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namat kadau ngakuat penpau bang ngakuat penlong ya kata ke jing sisa bang nongrim ke ban yeng scam baki noelam jo ka party kidai ban realize ya ke jing bakla maka ni kamdai ta ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru koi kulish pun